Kublai pi bro ki bupet bat sangap ya kaneka channel nga kerteng belji karngor ba ngapreng semah IP sya kaneka channel jonga. Tem tas ngi ngani ka IP kumno ban ring video daka kamera jongpi kata kumut ka DSLR kumno ban ring video ha kata ka slow motion kumut ban pen suki ya ka video jongpi. Dengan ka IP bat ki setting ki ban hapok ke kamera bat kumno ban ring ya kata ke slow motion lani ki video ki basuki hapok ka DSLR lani ka kamera jongpi. Te ke banengkong pihak ban on ke kamera ma te kane ka de ka 200D ma ka kan 200D pitang show on kan semi ka taka foto lani ka foto mode ma te lebih nyon session kemut ka de ka video ini betul ka kamera ma ka de video te anda pila klik ta video pihak une update dial ma te tau dial pihak ban ai hak ta kom ba update u ni manual te une bali kemut ba update u selection ni update ta ba pihak ban ai te lada kidan ha kaleng pihak ban ai hau manual mode tem task ni kai pi kun ban ring video da ka manual mode ane ban ai da kata ka slow motion te kumna ban yo ya kata ka slow motion ane de ki setting ki padan ha kane kamera te kom pihak ban let apa menu te hane apa menu kemudian kau pihak ban like kere hapo setting ne badan kum ka spanner ma tu te number 3 te pin sai I bato video setting te hang tapo video setting pet ne bato video system te klik untuk bato video system pin sai bato NTSC bat pal te ban ring video ha ta ka slow motion pihak ban shim dau NTSC mar kham yo bun ki frame rate ma te shim hau NTSC nang ta let chak ne ka kamera klik untuk kamera bat hanya bato movie record size te klik untuk bat shim ne u 59 frame per second ma te klik tu 59 bakadai sampai frame per second te pila ban shim gini kiwe ru tangba ka kham he ka size kene kadai 1080p bat kene kiwe kadai 720 dengan shim da ka 720 kham duna ka memory la ne ka size ma te ndapila dap ang tu napila ai kita ke frame rate te nang tapia ban let chapok ka nyen ne u shutter button jepi lane let kata ka live view mode sibuk data ma te hang ne ha live view mode marba pila ai kita ki frame rate ki ba repo frame te kane ka shutter speed hang ne ta hang ne po shutter speed kane de shutter speed ma de 1.80 de shutter speed te hisin ba pila ai hakata ka repo frame per second te shutter speed ru pihak ban ai double kamat ba 125 ban yo ya kata ka video ka ba suki bat slow motion pihak ban ai da ka 125 bat 4.05 lane kham penrit shishu kat ba dang la ka kamera ma te kane kamera ka la hadu 4.5 f stop lane u aperture te tangkup tahi pila bandring no ya ka video entah ni mah tahu takum tok mana bandring ya kata ka slow motion te kebadan kam kedai kata ka frame rate lane ka movie record size mah kedai 59 frame per second but shutter speed ni shutter speed pihak ban ai double ya ka frame rate lane arsha ya ka frame rate te kalau kumcu hi lalapi record ha ka 29 frame ro kene ka 29 frame per second ma te ladapi shan ha ka shandur lane ring video ha ka 29 frame per second ne shutter speed jong phi pihak ban ai repo komod arsha ya ka ba ya ka frame rate te tanggung tahi ngangat bagane ke video kala hikai pi kumna bandring video daka DSLR te kublashibun bat sembah like subscribe bat share ya kaneka video yang saya kedupan hak wai kepor kublashibun.